Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sarkar Meghalaya kalayok pediang atli kusnam bekerpang naga Unique Identification Authority of India haka Aadhaar samvad arajar pausan kabelong haka pratruk yayong arajar pausan ha Bharat Bandapam Convention Center New Delhi. Ka kusnam meningkong kalong halor ka mandatory biometric updates nakabentaki hybrid bagi kusnam ka baar kalong nakabentaka best performing state in verification of adult Aadhaar enrollment. Ukurwa belapharu Deputy Secretary Jingpynrung General Administration Department B ka Sarkar Meghalaya belepentip bagini kusnam kilongkum kasaki halo ka jingtray borba ban pentikna ka jingpenyaso yo Aadhaar nakabentaki hybrid bat kibelahe lasan ha ka jila Meghalaya barokawe. Ya kini kusnam la priang sngong bahag Kyrteng jong ka jila Meghalaya du Nodal Officer Aadhaar General Administration Department ka Sarkar Meghalaya uba syai ku parwar. Nakaliang Jong Commissioner and Secretary ke Sarkar Meghalaya, Bolongru State Nodal Officer for Aadhaar, Dr. Jerome Beda, belapen pau ke jing sngau hun bagi jing ai kuble ya baro nakabenta ka di ke jing job.